I am humbled and grateful to stand before all of you. Nciye bugufi cyane kubahagarara imbere uyu munsi. I stand before you as a servant of the Lord. Magazani imbere yanyu nk'umukozi w'Imana. And I'm grateful for the introduction from the superintendent. Kandi ndashima uburyo superintendent yanyakiriye. I am Shadreck LUNGU, Nitwa Shadreck LUNGU, a father of 2 children, umupapa w'abana babiri, a girl and a boy, umuhungu n'umukobwa. 14 and 10. Umwe afite 14 undi afite 10. And I have a lovely and beautiful wife of 17 years. Kandi ufite umugore mwiza cyane w'imyaka 17. Bamaranye imyaka 17. Praise the Lord. Thank you to the interpreter this morning. Ndashimye umusemuzi iki gitondo. And thank you for the welcome. Kandi mwarakoze kunyakira neza. The lovely people of Rwanda. Abantu beza bo mu Rwanda. When I was approached to come and serve here in Rwanda, igihe bambwiye ngo nze gukorera Imana hano mu Rwanda, we had a meeting twagize inama with the superintendent. hamwe na superintendent. We had a meeting. Twagize inama. When I was asked, igihe nasabwaga, I would like to make a confession this morning. ngiye kubivuga iki gitondo. When I left, igihe nagendaga, I shed tears. nararize. Because this is a country that my family and I love and have been praying for. Kuko iki gihugu ni igihugu njyewe n'umuryango wanjye dukunda cyane kandi twaragisengeraga. When I told my daughter that day, igihe nabibwiraga umukobwa wanjye uwo munsi, she went, "Dad, yahise asimbuka ati papa, I was praying for Rwanda this morning." nahoze nsengera u Rwanda iki gitondo. I must tell you that I love you with all my heart. Ndashaka kubabwira ko mbakunda n'umutima wanjye wose. And I would love to work with you. Kandi nishimiye gukorana nawe. To serve the Lord. Gukorera Imana. In this great country. Muri iki gihugu gikomeye. Hallelujah. Amen. I know, as Pastor said earlier, nkuko pastor bivuze kare, today is Palm Sunday. Uyu munsi ni umunsi wa mashami. The day Jesus made a triumphal entry into Jerusalem. Igihe umunsi Yesu yinjiraga muri Jerusalem mu buryo bukomeye. When I was asked to minister, igihe nasabwe kubwiriza, the Lord had given me a message actually. Imana yasimpa ubutumwa, which I had written down not knowing I would preach here today. Ibyo nanditse ntazi ko nari kubwiriza uyu munsi. I know it's Easter time, but I'm sure you get Easter messages even as we go along next week and after. Ndabizi ko ari igihe mu bihe bya Pasika ariko tuzagenda twumva iby'ibyo bihe. This morning, iki gitondo, I would like to share with you ndashaka gusangira nawe on a message ubutumwa entitled buvuga ngo When God Imana has a purpose ifite intego over your life. mu buzima bwawe. Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you this morning, ndashaka kubabwira iki gitondo, each one of you, buri wese hano, that God has a purpose for your life. ko Imana igufitiye intego mu buzima bwawe. When God has a purpose for your life, Imana ifite intego mu buzima bwawe, it sounds incomplete. byumvikana nkaho bituzuye. But we are going to answer the question, what happens when God has a purpose over your life? Ariko tugiye gusubiza ikibazo kivuga ngo niki kiba Imana igufitiye intego. And the story that resonates within my heart, hanyuma inkuru yaje mu mutima wanjye, about a boy who had a purpose, y'umuhungu wari ufite intego, whom God had a purpose over his life, Imana yari ifitiye intego mu buzima bwe, is Joseph. ni Yosefu. And I want us to read from Genesis chapter 37. Ndashaka ko dusoma mu Tangiriro ibice 37. Verse 1 to 11. Murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 37. Itangiriro 37. Verse 1 to 11. Murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Now Jacob dwelt in the land where his father was. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuke bwa se. Okay, I'll read verse by verse. Okay. Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger in the land of Canaan. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. This is the story of Jacob. Iyi ni inkuru ya Yakobo. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers.
Yosefu igihe yari afite imyaka 17 avutse yaragiranaga na bene s'intama. And the boy was with sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought a bad report of them to his father. Mu busore bwe yabanaga na bene Biluha na bene Zilupa bakase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age, and he made him a tunic of many colors. Isirayeli atonesha Yosefu amukunda birusha iby'abana be bose kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully about him. Bene se bamenya yuko amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga ntibajya bagira ineza bamubwira. Let's read verse 5 together. Reka dusomere hamwe umurongo wa 5. Church, let's read verse 5 together. 1, 2, 3. Now Joseph had a dream and told it to his brothers and hated him even more. Barushaho kumwanga. Hallelujah. Amen. I continue to read. So he said to them, please hear this dream which I have dreamt. Arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose. There we were binding sheaves in the field. Ngo twahambiraga imiba mu mirima. Then behold, my sheaf arose and stood upright. Umuba wanjye urahagarara urema. And indeed your sheaves stood all around and bowed down before my sheaf. Iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. And his brothers said to him, Bene se baramubaza bati, shall you indeed reign over us? Nukuri wowe uzaba umwami wacu? Or shall you indeed have dominion over us? Nukuri wowe uzadutwara? So they hated him even more for the dreams and for his words. Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers. Yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati, and said, look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon, and the 11 stars bowed before me. Nongeye kurota izindi nzozi ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. So he told it to the father and his brothers, and the father rebuked him and said to him, azirotorera se na bene se aramucyaha aramubaza ati, what is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I, your brothers, indeed come to bow down to the earth before you? Izo nzozi ni inzozi iki? Nukuri nge na nyoko na bene so tuzaza tukwikubite hasi imbere yawe. And his brothers envied him. Bene se bamugirira ishyari. But the father kept the matter in his mind. Ariko se ajya yibuka ayo magambo. Brothers and sisters, bene data, in this time of Easter, muri ibi bihe bya Pasika, when we are reflecting on the goodness of the Lord, ubwo dutekereza ku kugira neza k'Uwiteka, we should remember that God sent his son into the world. Tugomba kwibuka ko Imana yohereje umwana wayo mu isi. In order to give us everlasting life, kugira ngo iduhe ubugingo buhoraho, and to reconcile us to himself. Kandi aduhuze nawe. And therefore God invites everybody hanyuma Imana iha ikaze buri wese to come to him, ngo aze kuri yo, baze kuri yo, because all men have sinned and have come short of the glory of God. Kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. But the gift of God is eternal life through Jesus. Ariko ubwiza bw'Imana twabuhawe mu kubaho kwiteka. So when we accept and belong to the family of God, iyo twemeye tukaba mu muryango w'Imana, that's only then we find a purpose for living. Abo ngabo nibo baba bafite intego yo kubaho. Without Christ we are nothing. Iyo tudafite Kristo turi ubusa. With Christ we have everything. Ariko dufite Kristo dufite byose. That's why the Bible says in Matthew chapter 6 verse 33. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga muri Matayo 6 verse 33. ibice 6:33. Seek ye first ngo mushake ubwami bwe, the kingdom of God, mushake ubwami bw'Imana, and his righteousness, no gukiranuka kwayo, and all these things ngo ibindi byose shall be added to you. muzabyongererwa. Brothers and sisters, bene data, we are living in a time
tubayeho mu gihe of selfishness, cyo kwikunda, a time of greed. igihe cy'ubugugu, And many are seeking the things of the kingdom but forget the God of the kingdom. abantu barimo gushaka ibintu byo mu isi bakibagirwa ubwami bw'Imana. Our eyes should be set on Jesus, Amaso yacu agomba guhanga Kristo, the author and finisher of our faith. uwo nguwo niwe banze ryo kwizera kwacu. Because when we have a relationship with him, kuko iyo dufitanye ubusabane nawe, his purpose comes on our lives. intego ye iza mu buzima bwacu. So what happens when God's purpose is over your life? Ese ni ibiki biba iyo umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe? Is that number one, he gives you a vision. Icyambere aguha viziyo, iyerekwa. Hallelujah. Amen. He gives you a vision. Aguha iyerekwa. When the purpose of the Lord is upon your life, he gives you a vision, Iyo intego y'Imana iri ku buzima bwawe, Imana iguha iyerekwa, which he showed to Joseph in a dream. iryo yerekwa ryagaragariye Yosefu mu nzozi. It was clear Byari bisobanutse for the purpose that God had for Joseph. kubw'umugambi Imana yari ifitiye And Yosefu. I want to tell you this morning, Ndashaka kubwira iki gitondo, as you are in Christ, ukuri muri Kristo, God gives you the direction of your life and where you should go. Imana iguha iyerekwa ry'ubuzima bwawe n'aho ugomba kujya. I want to speak to somebody today. Hari umuntu ushaka kuvugana nawe iki gitondo. You may not even know where you are going, Ushobora kuba utazi iyo urimo uragana, but my God, ariko Imana yawe, your God, Imana yawe, our God, Imana yacu, he says iravuga ngo in the book of Jeremiah 29 verse mu 11 gitabo cya Yeremiya ibice 11, that I alone knows the plan I have for you. ibice 29 umurongo wa 11, ngo nzi icyo nzavugirira, To bring you prosperity ni ibibi si byiza, and not disaster, ni ibyiza si ibibi, to give you the future that you hope for. nguhe ejo hazaza wahoze wiringira. My Bible tells me Bibiliya irambwira ngo that our times are in the hands of the Lord. ukubaho kwacu kuri mu biganza by'Uwiteka. Your times are not in the hands of man but in God. Ibihe byawe ntabwo biri mu maboko y'umuntu, biri mu maboko y'Uwiteka. Therefore, every step you take, Rero buri ntambwe ufata, you are moving in the timeline of the Lord. uba urimo kugendera mu bihe by'Uwiteka. With God there is no mistake. Mu Mana nta kosa ririmo. With God there is no error. Mu Mana nta kosa ririmo. He knows the end from the beginning. Iba izi iherezo ryacu guhera mu itangiriro. He made you. Niyo He yakuremye, formed you. niyo knew you. irakuzi, And he bought you with a price. kandi yakuguza amaraso y'igiciro, The blood of Jesus, ayo maraso ya Kristo Yesu, which speaks better things than the blood of Abel. niyo ivuga ibyiza kurusha amaraso The y'abandi. blood of Jesus, Amaraso ya Yesu, which cleanses us from all unrighteousness. ayo ngaya aduhanaguraho ibyaha The byacu byose. blood of Jesus, Amaraso ya Kristo that protects us even in the time of COVID-19. niyo yaturinze no mu bihe bya COVID-19. It's only by the blood. Ni kubw'amaraso gusa. When God's hand and purpose is upon your life, Iyo ukuboko k'Uwiteka n'intego y'Uwiteka biri ku mutwe wawe, kuri wowe, he shows you. irakwereka. But like Joseph, Ariko nka Yosefu, not everyone will understand it. ntabwo buri wese azabyumva nk'uko ubyumva wowe. When God showed Joseph, Igihe Imana yerekaga Yosefu, not even his brothers understood him. na bene se bavukana ntibamusobanukiwe. I want to tell you, children of God, Ndashaka kukubwira, ndababwira abana b'Imana, that generally muri rusange, following the Lord gukurikira umwami is a lonely path. ni inzira yawe wenyine. It's not a popular path. Ntabwo ari inzira ya rubanda nyamwinshi, It's a lonely path. ni inzira yawe wenyine. Jesus says, he who wants to follow me, Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira, let him come and carry his own cross. ngwino wikorera umusaraba wawe. It's about death. Ni It's about death to self urupfu. Gukurikira Kristo uba wiyemeje, and living for God. ugomba kubaho kubw'Imana. The word of God says, Ijambo ry'Imana riravuga ngo when Joseph shared the dream, igihe Yosefu yabwiraga bagenzi b'inzozi, the brothers hated him. bene se baramwanze.
And I want to tell you that in this life, kandi ndashaka kubwira muri ubu buzima you will find uzabona people that don't like you. abantu batagukunda. That is all right. Ibyo ntacyo bitwaye. Because God loves you. Kuko Imana iragukunda. Just the way you are. Uburyo uri niko Imana igukunda. Just how you are. Ukuntu uri niko Imana igukunda. He loves you. Igukunda gutyo nyine. And He wants you. Kandi iragushaka. Just like the father loved Joseph. Nkuko papa yakundaga Yosefu. More so the father loves you and me. Aba papa, you could be a victim of hatred. Ushobora kwangwa. You could have passed through times of hate. Ushobora kunyura mu bihe byo kwangwa. But I want to tell you this afternoon ariko ndashaka kukubwira ibi ngibi that God loves you. Ko Imana igukunda. And He has given you a vision. Kandi yaguhaye iyerekwa. It shall come to pass. Kandi iryo yerekwa rizasohora. In God's time. Mu gihe cyayo. The Bible tells me Bibiliya irambwira ngo in Ecclesiastes chapter 3 verse 11 mu mubwiriza ibice 3:11 that He makes all things beautiful in His time. ngo Imana ijya ibikora neza mu gihe cyayo. Hallelujah. Amen. He was betrayed yaragambaniwe just like Jesus nka Yesu Kristo to the cross. ku musaraba. They sold Him baramugurisha just like Jesus. nka Yesu. But I want to tell you ariko ndashaka kubwira that on the third day ku munsi wa gatatu He rose again. yarazutse. Death could not hold Him back. ntabwo urupfu rwamugumanye. The stone was not enough to keep Jesus inside. ntabwo cya kibuye cyagumyeho ngo Yesu agumemo. But the glory of the Father ubwiza bwa data brought Him back. bwaramugaruye. And is living and reigning on the right hand side of the Father. kandi ariho arayoboye mu iburyo bw'Imana data. Oh death, where is your sting? Where is your victory, oh death? yabaho urupfu cyangwa iki, Jesus overcame. Yesu yarabinesheje. Amen. I want to tell you, children of God, ndashaka kubabwira abana b'Imana that not everybody will understand you. ntabwo ari buri umwe wese uzagusobanukirwa. That is all right. ko ibyo nta kibazo, ntacyo bitwara. Pursue the will of God. wowe kurikira gushaka kw'Imana. Pursue what God spoke to you. kurikira ibyo Imana yakuvuzeho. Do what God laid on your heart. kora ibyo Imana yashyize mu mutima wawe. Amen. In Genesis 37 mu Itangiriro 37 verse 19 murongo wa 19 we hear Jacob sends the son Joseph to go and check on the brothers. twumva Yakobo abwira umuhungu we Yosefu ngo najye kureba bene se. When the brothers saw him, igihe bene se bamubonaga they started laughing at him. batangiye kumuseka. Here comes the dreamer. ngo Karosi araje. I want to tell you this morning, ndashaka kubabwira iki gitondo, you could be the laughing stock, ushobora kuba umuntu the baseka rejected one, bakakwanga the bakagushyira ku ruhande, unaccepted one umuntu utemewe of your family, mu muryango wawe, of your community. mu bo muri kumwe, But God accepts you. ariko Imana irakwemera And He has a purpose and plan for your life, kandi igufitiye gahunda, igufitiye mugambi mu buzima bwawe, which only He will fulfill in your time. kandi mu gihe cy'Imana uwo mugambi uzasohora. They sold him to the Ishmaelites. baramugurishije mu They Bayishmayeli, threw him in a pit. bamujugunya mu rwobo. I want you to think of that. ndashaka ubitekerezeho. Your own brothers, bene so they let you so down, bakakureka gutyo, leave you there bakagusigaho alone. wenyine, You don't know where you are going. ntabwo uzi iyo uri kugana. You're taken, the Ishmaelites, the Midianites, you end up in Egypt, in a strange country. bakujyana mu gihugu utazi cy'abanyamahanga. No matter what comes, ibyabayeho byose, when the purpose of the Lord is upon your life, iyo umugambi w'Imana uri ku buzima He bwawe, gives you a vision, iguha iyerekwa like Joseph. nka Yosefu. And secondly, what does the Lord do when the purpose of the Lord is over your life? icya kabiri Imana ikora iyo umugambi wawe uri ku buzima bwawe, He sustains the vision. irinda rya Hallelujah. yerekwa ryawe. Amen. Genesis 39 Itangiriro 38 verse 1 to 5. umurongo wa mbere kugeza kwa 5. Now remember, he had passed through all these things. He's now in Egypt. mwibuke anyura muri ibyo byose, ubu none hari muri Egiputa. In chapter 39 verse 1, umurongo wa 39 umurongo wa ibice 39 umurongo wa mbere.
Verse 1 to 5. umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu. Now Joseph had been taken down to Egypt, Yosefu bamujyana muri Egiputa. and Potiphar, an officer of Pharaoh, Potifari umunyegiputa umutware wa Farawo, captain of the guard of the Egyptian, watwaraga abamurinda, bought him from the Ishmaelites amugura n'Abishimayeli who had taken him down there. bamuzanyeyo. Hallelujah. Amen. Look at verse 2. umurongo wa kabiri. The Lord was with Joseph, Uwiteka bakumwe na Yosefu, and he was successful man. agira ukuboko kwiza, And he was in the house of the master, the Egyptian. aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. And the master saw that the Lord was with him. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, And the Lord made all that he did prosper in his hand. kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. So Joseph found favor in the sight and saved him. Yosefu amugiriraho umugisha aba ari we akorera Then ubwe, he made him overseer over his house amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, and all that he had put under his authority. amubitsa ibyo atunze byose. So it was from that time Uhereye igihe yamugiriye igisonga that he had cy'urugo, made him overseer of the house mu gisonga cy'urugo rwe and all he had. n'icy'ibintu bye byose, The Lord blessed the Egyptian's house Uwiteka aha umugisha urugo for rwo Joseph's sake. ku bwa Yosefu. And the blessing of the Lord Umugisha w'Uwiteka was on all that he had in the house and in the field. Hallelujah. uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima. I want to tell you, brothers and sisters, Ndashaka kubabwira bene data, that no matter what happens, icyaba cyose our God will come through. Imana yacu izaseruka. From the pit, he went to the palace. Yavuye mu rwobo ajya mu nzu y'ubwami. In my language, from Mumugodi, the pit, Mumugodi. Mu rurimi rw'iwacu umugodi ni icyobo. Muchobo, from Muchobo, he went to the palace. Mu cyobo ajya kwicara ibwami. That is my God. Iyo niyo Mana yanjye. That's what the word of God says. Icyo ni cyo ijambo ry'Imana rivuga. He has picked us up yavuganye natwe from the miry clay, from the clay, yaturemye mu and set our feet on solid rock, that is Jesus. iduhagarika ku rutare rukomeye ari rwo Yesu Kristo. God sustains the vision. Imana irinda vision, iyerekwa ryayo. He protected Joseph. Irinda Yosefu. He protected Joseph. Irinda Yosefu. When you put your faith in God, iyo ushyize kwizera kwawe mu Mana, when his hand is upon you, iyo ikiganza cy'Uwiteka kikuriho, God will sustain the vision. Imana izarinda iryo sezerano. Philippians chapter 1 verse 6 says, Abafilipi 1:6, being confident of this, ngo ibi mubyiringire rwose, that he who began a good work in you yuko watangiye umurimo mwiza muri mwe will be faithful to complete it in you until the day of Jesus Christ. nizawusohoza kugeza igihe Kristo azagarutse. They can bury you in the pit, bashobora kugushyira muri icyo cyobo, but the hand of the Lord is not short that it cannot save, ariko ukuboko kw'Uwiteka ntabwo ari kugufi ngo kugukureyo, nor his ear dull that he cannot hear, cyangwa ngo ugutwi kwe kube kutumva, nor his eyes blind that he cannot see. cyangwa ngo amaso y'abahumye ntibashe kubona. He looked at this 17-year-old boy and had mercy, ireba kuri uyu muhungu w'imyaka 17 imugirira impuhwe, and he took him to the palace. imujyana ibwami. I want to tell you, children of God, Ndashaka kubabwira abana b'Imana, that the walk of faith is not an easy one. urugendo rw'ukwizera ntabwo rworoshye. We will have bad times. Ushobora guhura n'ibigukomerera. We will have weeping. Ushobora no kurira. We will have mourning. Ushobora no kuboroga. We will have pain. Ushobora no kugira ububabare. Disease and sickness will be there. Indwara nazo zikaza. But Jehovah Rapha is our healer. Ariko Jehova Rafa Hallelujah. ni udukiza indwara. Jehovah Rapha is our healer. Jehova Rafa ni udukiza indwara. We may be down today, Ushobora kuba uri hasi uyu munsi, but it is he who picks us up and bears us ariko up. ni udukura hasi akatwubaka. He sustains the vision. Ni ugumana He isezerano sustains karikomeza. what he has started. Imana irinda icyo yatangiye. From the Amen. pit Guhera mu cyobo to the palace, kugeza ibwami, to prison, kuva muri gereza to praise, to prime minister. ukajya kuba Hallelujah. minisitiri w'intebe. Our God is God
of grace and goodness and kindness. Imana yacu ni Imana y'impuhwe no kugira neza n'ubuntu. And I want to say, these children of God, that promotion comes from God. Ndashaka kubabwira ko kuzamurwa guturuka ku Uwiteka. Whatever you are setting your eyes on, wait upon the Lord. Ibyo ushyizeho amaso byose tegereza Uwiteka uzabibona. It is God who works. Ni Imana ikora. You could be trusting him for something, Ushobora kuyizerera ku kintu. but fulfillment of what you trust the Lord for is in his hands, and he will do it. Kandi wakwizera ko biri mu maboko y'Imana n'ukuri zabikora. Because he is faithful. Kuko niyo kwizerwa. All his promises amasezerano yayo yose in Christ muri Kristo are yes and amen. ni yego na amina. So then, children of God, Rero bana b'Imana, when the purpose of the Lord is upon your life, iyo ikiganza cy'Uwiteka no kugira neza kwawe biri ku buzima bwawe, God gives you a vision. Imana iguha iyerekwa. Pursue your vision. Kurikira iyerekwa ryawe. Don't pursue your neighbor's vision. Ntukajye ukurikira amayerekwa y'abagenzi bawe. That's his vision. Ibyo ni ibyawe. That's her vision. Ibyo ni ibye. Yours is unique. Ibyawe birihariye. You may not be like your neighbors. Ushobora kutamera nk'abo muturanye. Your neighbors might have speed. They might be progressing very quickly. Abakwegereye bashobora kuba bari kugendana umuvuduko mwinshi. That's their journey. Ibyo ni ibyabo. But God has your journey. Imana ifite urugendo rwawe. And he has you covered. Kandi izakurinda. And you finish what he started. Izarangiza ibyo yatangiye. What do you need to do? Nicyo ushaka gukora. Simply wait upon the Lord. Wowe tegereza Uwiteka gusa. Wait upon the Lord. Tegereza Uwiteka gusa. Wait upon the Lord. Tegereza Uwiteka gusa. There is a time for everything Hari igihe cya buri kintu. under heavens. Munsi y'ijuru. Times and seasons are set by the Lord. Ibihe bishyirwaho n'Imana. His time shall come. Igihe cye kizagera. As I end, Nsoza. the Bible says in Isaiah chapter 40 verse 31 Bibiliya iravuga muri Yesaya 40:31 that they that wait upon the Lord ngo abategereza Uwiteka shall renew their strength. bazongera basubizwemo imbaraga. They shall mount up on wings as eagles. Bazaguruka nk'ibizu. They shall run and not be weary. Baziruka be kunanirwa. They shall walk and not faint. Bazakomera ntabwo bazagwa. In chapter 39 of Genesis, Ibice 39 Tangiriro, there was hunger in the land of Jacob. hari inzara mu gihugu cya Yakobo. He sent his sons to go and look for food Yohereza abahungu be ngo bajye gushaka ibyo kurya in Egypt. muri Egiputa. And they met Joseph. Bahura na Yosefu. When he saw them, Amaze kubabona, he had compassion. yabagiriye impuhwe. When they knew it was Joseph they betrayed, Bamenye ko ari Yosefu bagambaniye, they were worried. barahangayitse. But he said, Ariko aravuga ngo what was meant for evil, ibi ntabwo byakorewe uko mwangiraga nabi, God made it for good. Imana yabihinduyemo ibyiza. Amen. And he forgave them. Kandi yarababariye. Jesus forgave us. Yesu yaratubabariye. Jesus forgave everybody. Yesu yababariye buri umwe wese. Remember the man, the woman you were. Ibuka umugabo cyangwa umugore wari we. It's a grace of God that brings us here. N'ubuntu bw'Imana bwatuzanye hano As we gusa. celebrate Easter, Uko rero tunezererwa Pasika, you could be living with hurt. You could be living with hurt ushobora inside your kuba heart. ufite urwango mu mutima wawe. It's time to forgive and let go. Rero ubu nicyo gihe cyo kubabarira. And let God start afresh. Ureke Imana itangire bundi bushya. And like Joseph, Kandi nka Yosefu, because of you, kubera wowe, your Egypt, Egiputa yawe, your place of, your strange place, ahantu hawe utamenyereye, God brings blessing even there. Imana yahakuzanira imigisha. Because the word of the Lord says, Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo be of cheer, little children, ngo mumere nk'abana bato, for greater is he that is in you kuko ukomeye ari muri mwe than he that is in the world. kurusha uri mu isi. By the grace of the Lord, Kubw'ubuntu bw'Imana, your vision
iyerekwa ryawe, what God has laid on your heart, icyo Imana yashyize mu mutima wawe it shall come to pass. kizasohora. God will finish what He started. Imana izarangiza icyo He yatangiye. is faithful. Niyo kwizerwa. He's not a son of man that He should lie. Ntabwo ari umwana w'umuntu ngo He's not a abeshye. son of man that He should repent. Ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. God will finish what He started. Imana izarangiza icyo And I want to yatangiye. say to the church here Kandi ndashaka kubwira that itorero what hano, God started here, icyo Imana yatangiye He hano will finish. izagisohoza. What God began here, Icyo Imana yatangiye hano He will finish. izagisohoza. Turbulence may come. Storms may come. Ibibazo byaza. We may feel like sometimes we are in the pit, we are doing nothing. Dushobora kwiyumva nk'aho turi mu cyobo nta kintu turi kugeraho. But I want to tell you that our God is in the kitchen. He is cooking something for you. Hallelujah. Ndashaka kukubwira ngo Imana yawe iri mu gikoni irimo kugutekera ibiryoshye. He prepares a table Irimo kugutegurira ameza for you and me imbere yawe nanjye in the presence of our enemies. mu maso y'abanzi bacu. Surely goodness Ni ukuri izatugirira and neza. mercy Ubuntu no shall kugira follow you neza bizagukurikira. and me We nanjye all the days of our lives, iminsi yose yacu yo and will kubaho. dwell in the house of the Lord Kandi forever. tuzibera mu nzu y'Imana Praise the iteka. Lord. Let's all stand even as Imana we worship ishimwe muhaguruke and pray in the name of Jesus. duhimbaze Imana tuyisenge. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. Just where you are, say a prayer. Just where you are, say a prayer. Wowe senga aho Praise uri. the Lord. Senga aho ngaho Thank uri. you, Lord Jesus. Urakoze, Thank you, Lord, Mwami this Yesu. afternoon. Urakoze aka kanya Thank you Data. for your word, which is Urakoze impregnable and kubw'ijambo infallible. ryawe, Papa. Your word, which is Oh, true. hallelujah. Your word, which is like a hammer. Ijambo ryawe ni Your ukuri. word, which is like a two-edged Ijambo sword, ryawe ni ukuri. discerning the thoughts of man, Hallelujah. dividing asunder joint and marrow, Turagushimira soul and Data. spirit. Your word, which is Tugushimire life. kubw'umugambi wawe ku buzima Your word, bwacu. which will never return to you Ni ukuri void. Imana yera kandi As the rain ikiranuka. comes from heaven, Uri uwo kwizerwa Papa. as the rain comes from heaven, and it brings with it the savor igwa hano and ikazana everything on earth that didn't have life, it brings forth. ibintu bitari bifite So is ubuzima your word that bikagira will never ubuzima. return to you void. Uko niko ijambo ryawe It shall naryo rimeze. accomplish every purpose for which you sent Naryo it. rizera imbuto. May your name be glorified, O God. Izina ryawe rihabwa Oh, icyubahiro praise the Data. Lord. Let's Imana just sing ishimwe. one song of worship, then we want to do benediction as we end the service. Reka turirimbe indirimbo Praise imwe the yo Lord. kuramya hanyuma Thank you, turasaba Jesus. umugisha. Hallelujah. Indeed, the Lord is a way maker, Imana ni ica the inzira, miracle worker, ni ikora the ibitangaza, promise keeper. ni irinda isezerano. That is who He is. Iyo ngiyo niyo Mana. Lord, we pray this afternoon Mana turagusenga aka kanya. for every member present in this assembly. Buri wese uri hano, Whatever our Lord, icyo Imana yateguye
We pray that make a way for us. reka ica inzira ku bwacu. Lord, may we stand on what you've shown us. Mana reka tube mu byo watweretse, And we trust you to sustain the vision. kandi turakwizeye kuzarinda We isezerano. pray for everybody and anyone Turasengeye buri umwe wese that is affected by anything, yuko waba ubabajwe n'ikintu icyo ari cyo cyose, be it sickness wenda n'uburwayi or disease. cyangwa ibindi. We pray for your touch. Turagusengeye ngo ubakoreho Mana, Even these difficult times of COVID-19, Lord, no muri ibi bihe bya COVID-19, those whose jobs are affected, abo ngabo byakozeho bose businesses bikabahungabana, are affected. akazi kabo kagahungabana. We pray for your restoration, O Lord. Turagusaba ngo wongere ubizure And we Data. pray, Lord, heal our world. Turasaka ngo Heal our world. ukize isi yacu In the name of mu Jesus. izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. The Lord bless and keep you. Imana ibarinde, The Lord make his face shine upon you reka ubwiza bw'Imana and be bubarasire, gracious to you kandi ubuntu bwe bube kuri mwe, and give you peace. kandi Imana ibahe amahoro. May your homes be blessed. Reka ingo zanyu zihabwe May your life be umugisha, blessed. reka ubuzima bwanyu buhabwe umugisha, In the name of the Father, mu izina rya Data, the Son, iry'Umwana and the Holy Spirit. n'iry'Umwuka Wera. Amen. Amen. Hallelujah. Woo! Oh, thank you, Lord. Waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness. God is who